आनबद मरुइब पाव युमनाम खेमसान बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की लुसिंग ओइना खनख्रे हंदकी बजेट असी यामना पुआरी ओइबा लिसिंगनी निफुतरेता विकसित भारत ओइनब थमलिब पांदम मदु फंगब ngamlagani हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वीपी एंड निम्बस ना हाइरी अमरोमदा यूनियन बजेट असिदा मणिपुर की ओइबा खनब पैकेज याउदबा लाइबक थीबनी हाइना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट मेघचंद्र ना हाइख्रे अमसुंग देशामना बाबूपारादा लेबा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की ऑफिस ता थोमजिनख्रे कुरुमजरी ISTV न्यूज मीटिंग तावीरब सिंबु नमिदांगी मणिपुरी पाउदा तरामना ओक्सरी हजि पाउ संदुना पिजरी स्टेट सिदा प्रेसिडेंट रूल थमलकिबा चाही अमा मपुंग फारकदब तानफम असिदा बीजेपी की अनौबा लैंगाक अमा कनाना लुसिंगदुना लेगदौरिबनो हाइना मियामना खौरांग नंगाइदुना लाकपा अदु ngasi बीजेपी हेडक्वार्टर दा पांगथोखिबा बीजेपी एमएलए सिंग अमसुंग सेंटर की लीडर सिंग की मिफमना सिंगजमै एसी की एमएलए युमनाम खेमसानबु बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की लुसिंगबु ओइना खनख्रे ngasi numirang waram pung manga makhai dagi north east in charge sambit patra national general secretary tarun chungna central observer oiduna mifam aduda saruk yakhi sathakiba mifam aduna khemchan bu yenaba yauduna BJP legislature party gi lusingba oina khankhibani Bishnupur AC gi MLA Govindas Konthaujamna home Kangpokpi AC gi MLA Nemsa Kipgena deputy chief minister oiragani hairi Makhataba minister oigadabasing NDA gi mifam phamlaga lepkani anauba popular government ama semnanaba center gi lusingba thabak lokhalakpada MLA Joy Kishanna nungaiba phongdokli hiramsida aikoi gi Delhi correspondent Dr Seram Roses tagi report ama Mazi aina lairibasi Bharatiya Janata Party ki head office tani hauji aki mamangda akoi meeting asi loikre aduga meeting loirba matungda akoi national general secretary yauba aduga meeting man conduct toba meeting asida hauji Manipur Legislative Assembly ki BJP ko ina Yumnam Khemsana mangna leader oina khankhre aduga mangna chief minister oirgani haibi wafam duni aduga loina home minister da Shri Govindas amadi deputy chief minister da Nircha Kipgen mahakna akoi deputy chief minister oini haibi wafam si koi ki meeting sida pire Khemsan sahibna legislative leader khanre Govindas na home minister aduga Nemsa Kipgen deputy CM abainta Makhataba formation at the government gising adudi mathangi meeting decide to wini haiba wafam asini paudamjari basi Dr Seram Roses ISTV News New Delhi BJP headquarter लिसिंगनी कुंतरुक कुंतरेत की इंडिया की बजेट असी यामना पुआरी ओइबा लिसिंगनी निफुतरेता विकसित भारत ओइनब थमलिब पांदम मदु फंगबा ngamlagani wafam asi थंबाल संगलेन पांगथोप पौमी संग उनबमदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट एन निम्बसना फोंगदोखिबनी एनडीए लेंगाक असिबु लुसिंगलिबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग मखादा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पुथोकलिबा बजेट असि यामना सिंथानिंगाय ओइबा यूथ सिंगदा अहेनबा मीटिंग चंगबा स्पोर्ट्स कनेक्टिविटी नुपी सिंगी याइफनबा लोमी सिंगदा अहेनबा मीटिंग थंबा मदि डिफरेंटली एबल पर्सन सिंगदा हेन मीटिंग थंबा बजेट नि हाइकी हनकी बजेट सिग मरी लेना फेब्रुवरी अमदगी तरा फाउबा बजेट प्रसार अभियान हाइन मिंगथोंदुना मंडल लेवल बूथ लेवल याउना बजेट असगी मतंगदा खंगहननब थोरमसु पांगथोकली बजेट असि थौदांग अहुम थोकना खाइदोकली मसिगी मनुंगदा स्ट्रैटेजिक अमदी फ्रंटियर स्ट्रैटेजी दा पोथोक पुथोकनबगी पांदम याउरी इंडस्ट्रियल सेक्टर दा अहेनब मीटिंग थमली मखाताना मीडियम एंटरप्राइजेस अमदी माइक्रो एंटरप्राइजेस दा सपोर्ट तौदुना मसाना मसाबु थबक पिहनबगी अहानबगी थौदांगदा याउरी इंफ्रास्ट्रक्चर समगतपा लॉन्ग टर्म एनर्जी की सिक्योरिटी अमदी स्टेबिलिटी समगतपसु याउरी अनीसुब थौदांगदा मियामगी अपाम्बा फंगहनबा हाइबा पांदम याउरी अहुमसुब थौदांग असिदा डिफरेंटली एबल पर्सन सिंगदा अहेनबा मीटिंग थंबा अमदी मरीसुबा
थौदांगना मेंटली रिटार्डेड सिंगिदमक्ता नॉर्थ इंडिया दा निमहांस हॉस्पिटल मरी लिंखटपा याउरी महाकना मखा ताना हंदक पुथोकलिबा बजेट असी इंडिया की ओइनदी यामना अफबा बजेट अमनी हाइखी अदुगा ngसाइगी अखोइगी आईडीपी सिंगी मतंग स्पेशल पैकेज लौथोक्ते हाइना इबे वहम सिंग मतंग आइना थमजनिंगमदि मणिपुर दा अखोइगी हौगिबा 2023 दगी थोइबा इरांग सिना साइथेंग नंगिबा सिंगसिगी अखोइगी स्पेशल पैकेज यूनियन बजट ता हापतगसु अखोइगी ऑनरेबल होम मिनिस्टर खुथांग दगी अखोइगी तोंगानबा मखोइगी पैकेज पेक नबगी सेम सादना लेरे हाइबिसिमदि अखोइ मसी अखोइ निंफुंग तारगा लेरे अदुगा मदुमक अदु खतनतन तोंगान तोंगानबा अखोइगी मिनिस्ट्री सिंगदगी मखोइगी करम अखोइगी एमएसएमई द ओइरो नत्रगना हाउसिंग अर्बन हाउसिंग द रूरल हाउसिंग द मखोइ तौबयाबा थबुसिंग तौननबगी सेम सादना लेरे अदुगा कांग्रेस की एलिगेशन सिमदि मखो ओपोजिशन अमा तौबनी अखोइगी चाम मखोइगी अपामदुम चपचाना हेंदोंना तौरगसु मदु मखोइद पेनदि लेरो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पुथोकिबा क्रोर लाख यांखै हुमदोय दशमिक मंगा यावबा यूनियन बजट अदुदा मणिपुर की ओइबा अखनबा पैकेज यावदबसी लाइवक थीबनी हाइना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट के मेघचंद्रना कांग्रेस भवन द पांगथोकपा पाउमी सिंग उनबदा हाइख्रे महाकना मखा तारदुना लमदमसिदा थोकलिबा इरांग असिना मरम ओइरगा लांजेनरिबा मियोय लिसिंग कयागी ओइबा बजट अदुदा यावदबा इलेक्शन पांगथोकदोरिबा स्टेट सिंगदना चाउना बजट यावबा असिना इंडियाना मणिपुर बु थवोइदे हाइबसी मयेक सेंगना ताकले हाइकी इंडियाना विकसित भारत अमदी सुपर पावर ओइननबा मंगलान मंगलिबा असि इंडियादा लेरिबा मिपुम खुदिंगमक थोंग मानना चाउखटलबा मतमदा ओइथोकपा ngamgani इंडियाना मणिपुर की दमकता स्पेशल पैकेज पीदुना आईडीपी सिंगी रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन की थबक अथुबद पाइखटकदबनी हौजिक सेंटर ना मणिपुर की लेजिस्लेचर सिंग कौदुना पॉपुलर लेंगाक अमा सेमगनी हाइना थौसिल तौरिबा असि लेंगाक शमलकलबसु मणिपुरदा तंगदु लेताबा फिबमदा हंजलहनबा ngamgani हाइबा थाजदे हाइखी अदुना मरम ओरकांदा मसी लेटसी कईगुंबा सेमक नत्रगा सेमक्तबा मतुंगदा अखोइना मदु हाइगनी बट सेमक तारगसु अथुबा मतमदा शांति हंजलकपा अमसु मयामगी तंगदु लेताबा मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर से लेगनी हाइबदी ngamde maramdi सेंट्रल गवर्नमेंटना मसी अदुम सीरियस ओइदना लाई बजेट तसु सीरियस ओइदे अदगी अखोइगी प्रॉब्लम सी अचौबा इंटरवेंशन अमा सुंतौ तौदे अदुना ताकपदी अखोइगी इंडिया गवर्नमेंट से साइलेंट ओइ मणिपुर की मतंग से बॉर्डर एरिया स्टेट से मिराई हाइबसिबदी अंदकी लैरिबा असिगी बजेट अमसु मखोइगी इंटेंशन मसीदा अदुम उटली डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर देसामना एकेडमिक सेशन लिसिंगनी कुंतरुक कुंतरेता क्लास 1 दगी 8 फाउब तमगदबा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल मणिपुर न पुथोकपा लाइरिक सिंग नमलिबा सीएससी सब स्टैंडर्ड ओइबा क्वालिटी याउदबा चेना नम्मी हाइना लाउदुना लाकपा अदु लेंगाक असिना तासिनदना तुमिना लेशिली हाइना देशाम की महिरुई सिंगना ngasi बाबुपाराद लेबा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर के ऑफिस ता थोमजिनदुना खोंगजंग जंक्शन खोंजंग अदुगा मरी लेनना देसाम की प्रेसिडेंट मयंगबम सोमोरजितना पाउमी सिंगदा फोंदोखिबदा हौखिबा जनवरी 19 मणिपुर की गवर्नर मदी चीफ सेक्रेटरी दा लाइरिक सिंग असिबु नमननबा से सप्लाई तोरिबा फार्म सिंगी मथक्ता एनक्वायरी कमिटी अमा सेमलगा थिजिनबिनबा मेमोरेंडम अमसु पिसिनदुना लेरिंगै चेरक्ता बोसेम की सेक्रेटरी ना कुटियक पीदुना से सप्लाई तोरिबा फार्म असिगी सेनफम पिथोकिननबा नोटिस अमा थोलकपा असि लाइबक थीबनी हाइखी हौजिक असी लेबाकी याम लूरबा फिबम अमदा लेरिंगै चेरग असिदा महिरोई सिंगना चंगशिलिबा खोंजंग असी मतम खरा लाउजरगा तोक्सखिगनी हाइबगी मवोंगदा लेंगाकना लेसिनखिबा असिना असौबा वाथोक लांथोक कयासु थोलकनबा सिनबनी हाइखी अथुबा मतम नै क्वालिटी कमिटी सेमदो थिजलकान मसिगी सब स्टैंडर्ड ओइबा चे सप्लाई तोरिबा फार्म से ब्लैक लिस्ट तौबदगी हारकान थौरकान मसिगी मरी लेनबा फिबम तोको पनिशमेंट मैम से पीबसिना तुंगदा सुगुम से थोलक तरनबे अचौबा पराम ओइगनी हाइबसे दिसांग माइकैतिगी मरी लेनबसिन थमी तुमिना लेसन मना सोल्यूशन ओइरोय तुमिना लेसन मना हेना अचौबा हेना खुदुंग थेनिगाय ओइबा दुगुम फिबम मला ओइ हानिगाय लेते हाइबसे मरी लेनबसिन माइकैति दिसांग माइकैति थमसे
ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡꯗ ꯉꯝꯖꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ 3 ꯃꯦ 2016 ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯦꯖꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯀꯨꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯖꯦꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯏꯄꯥꯛꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯄꯥꯛꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯦꯖꯣꯔ ꯈꯨꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯄꯥꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ KSS ꯁꯣꯃꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ 2016ꯒꯤ ꯃꯦ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯔꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯉꯝꯖꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯄꯣꯠ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯇꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯀꯥꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯁꯥꯅꯕ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯥꯛ ꯃꯊꯨꯝꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯐꯦꯖꯇ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯗ ꯏꯃꯨꯡ 50 ꯔꯣꯝꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯏꯄꯥꯛꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ CSOꯁꯤꯡꯒꯁꯨ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ-ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯋꯤꯛꯁꯦ ꯁꯤꯕꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 30 ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯏꯃꯨꯡ 50ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯖꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯔꯗꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔꯗꯁꯨ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯄꯤꯖꯕꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯔꯤ꯫ उत्तर प्रदेश की अशोक शानी कौब कंट्रैक्टर दिमापुर लोड तौरब ट्रक अनी अनलोड तौनब मफम पीरक्तबा कंट्रैक्टर अदुना पैसा पीरक्तबदगी मंत्री पुखरी की लंबी की मतायदा नुमित कुन्नीरोम पंदुना लेरे हारी। ट्रक अनी असिगी यूपी दगी ओनर कम ड्राइवर सुवरिबा अशोक गुप्ता की अनलोड तौदुना लेरे अदुगा बिहार दगी ओनर कम ड्राइवर गोविंद प्रसाद की दी अनलोड तौदुना हुजिक फावबो लेरी। हाइरिबा ट्रक अनी असी था अमदा लुपा लाख अममम पीरगा वाइबनी असम राइफल्स मणिपुर हाइना एड्रेस तौरगा थारकपनी हाइरी। ngasi mafam aduda Manipur Drivers Association की सेक्रेटरी संजोय खेत्रीमयुम लुसिंग टीम अमा सत्तुना चाना थंगनबा पोलमसिंग मतेंग पांगख्रे। हिरम असिगी मतांगदा अशोक गुप्ताना हौजिक फावबदा अनलोड तौननबगी मफम पीदबा अमदी कॉन्ट्रैक्टर अदुना पैसा पीदबदगी मफम असिदा कुइना लैसिलकपा मरमना अवाबा ओइरे हाइखी। महाक मसादी AR कैम्पता अनलोड तौरगा थोरकपदगी पॉपुलर साप टेक्टुना एक्सीडेंट थोकपदगी शोकतुना AR ना फर्स्ट एड पीरब मतुंगदा रिम्सता लायेंगदुना लैख्रे। अमरोमदा गोविंद प्रसाद ना महाक्ति नुपी अंगांगसिंग लोइनरगा लाकपना खमथेंगना वाबा हाइबदु ओइरे। कॉन्ट्रैक्टर अदुना पैसा पीदबदगी अंगांगसिंगी फी थीबा ngamdadun leire unload tawdriba truck asi numit 63 sukrabadi godown amada hekta tharaga pot adugi mamal laurakpa yabagi phibam su leiri makoi waba henmalakpadagi MDA da wakatpani makoi na chana thangna mateng pangbiramba busu thagatpa phongdokhi। यहाँ तक कि हम लोग का बच्चे भी स्कूल से निकाल दिए गए तो कोई एग्जाम का टाइम है और कोई इन्होंने नहीं दिया है। अब बताइए हम लोग क्या करें, इस माल को रखे अभी तक इतना दिन से ये लोग इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया हुआ है। यहाँ लोकल पब्लिक को साथ भी इन्होंने बेवकूफ़ बना रहे हैं। MDA की सेक्रेटरी खेत्रीमयुम संजोयना ट्रक सिंह असिदगी चपचाबा अनलोड तौफम चपचाबा अमा हाइद्रे कॉन्ट्रैक्टर अदुना चयोल अमा हाइना हाइरक्ले। ड्राइवर अनी असि अंगांग सिंगसु यावबना यामना अवाबा फिबमदा लेरे मखोय अनीगी चपचाबा अमा खंगदबना एसोसिएशन ना अवाबा अमा ओइरे। ड्राइवर अनी असिगी अंगम मतेंग पांगखिगनी हाइकी। गोविंद प्रसाद तब गाड़ी यावरिबा मागी पोत असे गाड़ी अनिसिगी पैसा अनिसि सेंटोक्सी फाबो अखोय मान थाजाररोय हाइना ओनर कम ड्राइवर मसामंगना डिसीजन लौजरगा ngasi मंत्री पुखी की सुमा जगह दा खामगा लैरी हाइसमा आई हाजनिंगी अमसु मरी लेनाबो अथॉरिटी सिंगना समाय तोदना ड्राइवर सिंगदा नजगना ट्रक की ओनर सिंगदा मसिगी नुमगी सुरन म साजरे मयाम जसमायना तविबसे तविगनु हाइना मसि आई याबना अपील हमबिल तौजरे। लमदम असिगी येलहो फुरुप सिंगी हौरकफम ओइरिबा कौब्रु अमदी थांजिंग चिंग असि अथुबदा इंडिया लैंगाकना सेक्रेट साइट अमनी हाइना लाउथोकपगा लोइनना येलहोमी सिंगना मफम असिदा लाई खुरुंबा चटपदा अयेत अपन पिहलोइदबनी हाइना फोंदोरकली। वाफम असिंग असि मणिपुर प्रेस क्लब की लोकटाक हॉल पांगथोकपा वन डे डिस्कशन ऑन सेक्रेट साइट्स ऑफ कौब्रु एंड थांजिंग हाइबा हिरम असिगा मरी लेनना कमिटी ऑन प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन of the historical rights of Koburu and Thangjing Hill Range CPP KT amadi Federation of Homi ki President Sapamsa Jadumani na haikibani
Kauburu amasung thangjing sing asi maitei khaktagi natte masidi lamdam asida leiriba yelho phurup sing apunbagi horakpam amadi laifam lene mapandagi haijalakpa kuki phurup singna Kauburu amadi thangjing ching maitegi horakpamni haina singnaduna leiriba asi lamdam asigi yek shalai leiba tongan tongan ba phurup khudingmak da singnabani haina logani mapandagi haijalakpa kuki singna lamdam asigi yelho phurup singda singna rakliba sing asi India lainga ki thokshilni kuki foreigner singna lamdam sida lan tarakliba asi maitei khaktada nati hunai asigi yelho phurup singi ningsing ba thoktraba matamdagi ipa ipu singna thamlamba laifam len singbu laushinanaba thorang amani haiki kuki foreigner sing asisu India lengak na yok tuna thambani ngasi fawbada Indian constitution na piba phangpham thokpa hak sing phanghandaba haibasi laibak thibani masigi system masi asum satharaklabadi lamdam asigi miyamna aikoi India gi citizen amani haibasi kauthoklaknabagi maram oirakpa yai haiki da tongan tongan ba yelho phurup singi masak nairaba lusingba kayasu saruk yaki ओरिबा मागी सिस्टम सेना असम चथरप तारगदी लमदम सिगी मियोय सिंगना अखोय भारत वासी अमनी हाइबगी वफम दो मदु कोरप या अथु मतमना भारत सरकार की मरी लेनो अथॉरिटी सिना लमदम सिगी कौब्रु मसंग थांजिंग से अखोय लमदम सिगी येरोमि फुसिंगा चंगनदना लाइ खुरुमदा चिंगो पी मैम सिंके बसी दौथोक्तना सेकेंड साइड अमा ओइना नाक सेना थंबाइसे बसी बखोय मथौनि हाइबो वफम जिमा थंजनि Urban local bodies amadi master plan area singda semgat kadaba construction singi standardized oiba regulatory framework ama woriba model Manipur United Building bylaws 2024 gi matangda nomagi oiba brainstorming session amangasi town planning department government of Manipur gi sponsor makhada Manipur Architects Forum MAF amadi Thobal Municipal Council TMC na punna khusamna duna Thobal Municipal Council gi meeting hall da pangthokre Planning and Development Authority Manipur gi Secretary Suoriba Mahut ki Director Ngangbam Jogendra Kumancha Town Planner Manipur gi Chief and Benju Singh Sarukya ki Thoramadu Lilong Thobal amadi Yaripuk Municipal Council ki Councillor Singh Ward Member amadi Staff Singh Sarukya ki Brainstorming session duga mari lenana Town Planner Manipur gi Chief and Benjuna India si atai chawkhat laba leibak kumna chawkhat pa sustainable oiba amasung economically develop oiba leibak ama oihanan ba pandamda anobo bylaw sing asi samlakpani India da sotha duna leidiba si maru oina industrial establishment asi watpadagini haibasina yumpham oiraga foreign investors singna India da laklaga samgat sagatpa establishment singba sing tawba matamda araiba mawongda paikhatpa yananaba thorang sing su paikhatli Masigi Sarukamoina building permission pibada offline piramba adu hojikti online building permission chanahan ba hokre hena mai pakhanabagi damakta municipal council ahum Lilong Thobal amasung Yaripuk municipal council gi winasu architect amadi engineer sing empanel tobiu haina magna appeal tokhi Manipur online building permission system tawde yadabagi instruction leibagi koi online building permission system se December 15 of 2025 tadi koi entire 27 UFG single sida koi online building permission system launch tawre na koi declare tawarbani aduga state government na su date 15 of December ki matung dagi di hana chanaramba offline submission of building permission system se masi chanara roi hana su declare tawre JP Women's College Imphal gi Internal Quality Assurance Cell IQAC amadi college asigi Department of Geography Department of Environmental Science ka puna khusam naduna World Wetlands Day lisingani kuntaruk ki thoram ngasi college ki library block to leiba examination hold pangthokre Wetlands and Traditional Knowledge Celebrating Cultural Heritage ab hiram da pangthokpa thoram aduda JP Women's College ki Principal Professor L Rajan Department of Physics के HOD Dr. M. Vidyasagar Environmental Science Department की DMU के HOD Professor Koizam KK Manibhusan Singh amasung Geography Department GP Women's College के HOD IQAC की Coordinator Professor MD Vaharuddin Saha Sarukya की Mairoi Singh the wetland kanan bagi matang the slideshow presentation tawduna wafam kayasu thamki Hauzik pawgi maraktana break matang lominasi Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari
aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte chasilibasingduna adomgi liverda kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule. Admissions open. Limited seats. Enroll your little one today. A happy and safe preschool environment focused on holistic development. We nurture curiosity, independence, and confidence through play-based learning, interactive classrooms, experienced educators and caretakers, a well-maintained teacher-student ratio, and a spacious play area. Kidzi Southern Palace Compound, 6009046088. matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Tada! Ibe makigano alda betamo Sige yung se, next time tinacheksin na laksilaga tamkabani ne. Tadarang se, juhar habaga amta kitarbo. Asum na, mayam na machalbo ngapshan lugum. Masige yung masibu, aso yung antok na batagi. Next time tina ngapseli. Next time juhar habaga ngaptok na nabasimani. Zaman chakmo isi na bana, concrete katok na tinabamatanda. Kapang amuk kihena enggal adli. Next TMT, strength is in the quick. Bracket tungda muhana taram noksari, makatarak pa pao pizari. Miyamda kathoklaba haiba thimda Federal Students Organization Kangleipak FESOK ki marirak suba mapo kumon ga mari lenana nomagi oiba blood donation camp Janims ki blood bank center da pangthokre Janims blood center masung FESOK ka kusam naduna pangthokpa thorom duga mari lenana FESOK ki Health and Environment Secretary W Shuras Maiteina lamdam sigi miyoi singna gi tangai fadaba lakpa matamda kharada waraba sumateng oinana ba wakhalonda thorom si pangthokpani haiki Foundation Day के मरीज लेना आंतों से बनी मसीह की थीम में मियाँ में काटो लोग ये है वैसे अनाप के दिमाग जाती जाती है कि काटो अनावश्यक रूप हर देश में तीन पानवी पंद्रह आई बकरा तो की मसीह आंतों से मसीह कृषक ने एक ले मगई दी मगर आंतों से Supreme Court of India na January 13 da takiba historic oiba judgment menstrual health si right to life ka tana thanaba yadraba nupi masa singi hak amani masi yamna maru oiba fundamental right ama oiriba right to life amadi right to education gi saruk amani haina laukthokiba sida harauba amadi masina nupi masa oibi singbu khudong chadaba kayadagi kallagani hairi nupi masa oibi singdamakta khwaidagi maru oiba historic oiba judgment asina anoba thona ama piragani judgment aduna nupi masa singna thengnariba khudong chadaba singasi kupna khanaraba tungda judgment asi tarakibani haina lowi court na piriba kaknaba matam tha ahumgi manungda court ki direction sing adu thabak oina pangthokna ba haikiba adu Manipur su chapchana thabak oina paikhatuna khudong chadaba singasi kokhanana ba appeal tauki judgment asina mahiroi nupi masa singda chauna kanaba piragani Ningol Club nasu menstrual hygiene gi maramda miyamda hena wakhal tahanaba mass rally awareness program camera meeting amadi poster campaign sing pangthoktuna lakli makata nasu lepalaitana pangthokhigani hai Ayubasing asi Manipur lengak na lum na lawidona tha ahunggi manungda thabak ta onthokna ba honorable Supreme Court na piragliba judgment asida Manipur lengak na so matam chana thabak ta paikhat pirakna ba haina Ningol Club ke maikaidagi pungin jingsinjari Thobal district ki Wangkhem kendra gi manung chanba Wangkhem Gram Panchayat ward number 2 gi Wangkhem Torban lambi Manirega gi line department ki makhada check thaduna ningthina semlaba tungda ngasi haunabi matungina kendra sigi MLA ke sham megi sandrana sangaduna miyamda khusna lambi sangaba duda BDO Lilong Ais Kiromani Manirega Thobal gi project officer assistant project officer amadi MPCC ki senior spokesperson Ningombam Bupenda Maitei sarukya ki MLA ke sham megi sandrana check thaduna sangari lambi si Manirega gi makhada sembani masigi apunba senfamna lupa lakh mapan ga lising yankai taruk chamapal marfdra humdoini haiki line department ki chada kunmanga apik senfam da thabaga si laikai sigi job card holder singna ningthina quality leina sukhibani check tharaga semba lambi si miyamna sathok chashin tobada
ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯦꯛ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯪꯒꯥꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯔꯒ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 52 ꯁꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ 12 ꯁꯨꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯋꯥꯠꯍꯧꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯆꯦꯛ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ म्यूजिक डायरेक्टर अमदी सकनाइरबा सुमांग लीलागी सैसक्पा जितेन कुमार नावरेम ngasi ayuk इम्फाल वेस्ट की टाउथोंग लेबा मसागी मयुमदा लेखिद्रे महाग लोइनबी अमदी मसा अनि थमलमी मतम सांगना लंग कैंसर नारबा मतुंगदा लेखिदबनी महाग पीसमेकर आर्टिस्ट एसोसिएशन की फाउंडर प्रेसिडेंट वेबगा लोइनना मतम सांगना लुप असगी सैसक्पा ओइरमखी तोंगान तोंगानबा फिल्म सिंगदा म्यूजिक डायरेक्शन पीदुना मियाम की थौगल तौरमत नतना म्यूजिक एल्बम अमदी थिएटर ग्रुप कयागसु समनदुना मियाम की थौगल तौरमबा मिसकनी हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन थागदोरिबा महिरोय सिंग माई पाकननबा लाइनिंग लाइसोल की थौरम ngasi रिकुमाई ताफौ तुंगजोय बैप्टिस्ट चर्च ता पांगथोखरे सेनापति कारुंग एरिया बैप्टिस्ट यूनियन सिंधुना पांगथोकपा थौरम अदुदा एग्जामिनेशन असिबु थागदबा महिरोय चमंगा रोमसु सरुक याकी पास्टर मदि चर्च की लुसिंगबा सिंगना महिरोय सिंगबु सोयंगाम यावदबा मसुंग माई पाकननबा थौनेखी Ringwi's Got Talent RGT Season 11 उखरुलगी रिंगुइदा लाकलिबा मार्च 18 अमसुंग 19 दा पांगथोकलगनी क्लासिक ग्रांडे दंगसी टैलेंट हंट असिबु सिलिबा ड्यू ड्रॉप्स ना पाउगी मिफम हम पांगथोकतुना RGT Season 11 ऑफिशियली ओना लॉन्च तौखरे RGT Season 11 की ब्रांड एम्बेसडर मिस सिरुई लिली इस्मी सिंह साइजा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिंह एक्टर अमदी मॉडलर सिंह यावना पांगथोकपा थोरमदुदा होस्ट ओइरिबा ड्यू ड्रॉप्स की कन्वेनर SC राइसिंग ना हाई रिंग्विस गॉट टैलेंट असि मणिपुर की टैलेंट लेरबा मियोई सिंगदा मखोइगी हाइथोइ सिंथोइबा सिंगदु उथोकचननबा प्लेटफॉर्म अमा पीननबा मसुंग मसक नाइरबा माई पाकलबा प्रोफेशनल सिंग थेंगना हंदुना मखोइगी तुंगी लंबी अमा पीननबा पांगथोकपनी स्टेट लेवल के थाकता सिंगर डांसर म्यूजिशियन कॉमेडियन अमसुंग अतै परफॉर्मिंग आर्ट सिंगना सरुक याबा यागनी लमदम असगी चरांगनरिबा मतम असदा खुंदामिनरिबा कांगलोप मसेल नुंगसिनहनबदसु RGT ना खुदम अमा ओइरगनी हाइकी SC राइसिंग ना मखा ताना हाई टैलेंट हंट असगी ऑडिशन इम्फाल दा अथुबा मतम दा पांगथोकलगनी ऑडिशन दा स्पॉट रजिस्ट्रेशन यागनी उखरुल डिस्ट्रिक्ट की खा नोंगचुपता लेबा रिंगुई खुलदा मार्च के तांग 23 अमसुंग 19 दा पांगथोकदबा RGT Season 11 ग्रांड फिनाले दा सथोक चसिन अमसुंग लेफम साफम की खुदोंग चादबा लेबसिंग ऑर्गेनाइजर ओइबा ड्यू ड्रॉप्स ना अखनना शिनबगी खुदोंग चाबसिंगसु लेगनी लमदम असगी लोतुना लेदिबा टैलेंट सिंग उथोकपदा मियाम पुन्ना सरुक यामिनसी हाइकी कोई गवर्नमेंट जॉब खक्त फोकस तौबिसिजु चुमदे अदुसु तौसे अदु एंटरटेनमेंट की सेक्टर सि याम एक्सपेंसिव ओइबा प्रोफेशन जो अमा ओये अदुगा होजिकान इकोगी इरा इकोई जनरेशन सि दिदि सोशल इन्फ्लुएंसर्स असि याम दरगा ओये अदुना इकोई नहा सिंगसि यूथ सिंगसि इकोई बजना सेमजे हाइबिसि थमोइदगी मणिपुर द लेबिरिबा इरेजा मयाम बोया ऑन बिहाफ ऑफ द ट्यू ड्रॉप्स तगी नसमाइन अपीयर थाउजेंडिंग मनी अंदगी रिंग्विस गॉट टैलेंट सीजन सि नहा सिंग मी सिंग चेंज ओइनिंगा इ प्लेटफॉर्म नि अदुगा मयाम बो चप चाबिदा अदुम प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी सि बिजरी हाइबिसि हाइसनि स्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन इंडिया न सिंधुना लाकलेबा अप्रैल थाद पांगथोकदोरिबा मिस ग्रांड इंडिया नेशनल ब्यूटी पेजेंट कक्सिंग मखा लेकाई मयांग लंबम परेंगदगी बबिना थोकसोमना मणिपुर की ओइना सरुक यारगनी चलिबा सही असिगी ओइना मिस ग्रांड इंडिया दा सरुक यानबा स्टेट खुदिंगमक्तगी ऑनलाइन की खुथांगदा रजिस्ट्रेशन तौरकिबा कॉन्टेस्टेंट सिंगी हौकिबा जनवरी 19 दा पांगथोकिबा ऑडिशन दा मिस बबिना थोकसोमबु मिस ग्रांड मणिपुर ओइना खलखिबनी Wing of Hope Trust na akampata hangba relief camp ta angang singi sanabagi polam sing yauna atay polam sing khudol tamkre. Wing of Hope Trust ki President Lieutenant Colonel L Manungba retired na media da thadropa cherol mada
The Wing of Hope Trust na lisangani kulhumdoi gi me homdagi thokiba irang dudagi lanjelaklaga relief camp sing the lady sing na thengnariba waba mayok nariba khudongchadaba sing kharadu waraba su kokhanbada mateng oina ba haiduna relief camp sing the satuna mama mapa leikhidraba mapuroiba kaina khraba sing yengshilaga mateng pangmagi makha tarakpu oina akampata hangba relief camp ta angang singi oina sananaba portable swing nupi singi oina fi sanaba phisakol ani amasung dup sananaba gi chaikok khusinaba ngamki polam khara asna angang singna ngaihak sanaraga pukning wakhal nungai thokpa ngamhanbaga loinana imung manunggi senthok lambi oihanba ngamduna awara pamen khatpada mateng oihanba ngamgani haibagi thajaba lei haiki khongthang sibu relief camp adugi management committee gi convener Indian Navy veteran mashuriba NS Singna thagat pa phongdorakli IDP singna mobile canteen tiffin service tohnabagi thong thakpada kharada warbasu mateng oinaba wakhalonda Indian Army gi empowering livelihood haiba thimda second Mahar regiment na mobile canteen tiffin service toriba IDP singda kitchen gi oiba thong thakpada sizinaba gas stove amasung kolik polam sing mateng pikre second Mahar regiment na sinduna Moirang Shendra Road community hall da pangthokpa sambat thoramaduda Additional Deputy Magistrate Bishnupur Toizam Opendro, Mahar Regiment ki Brigadier Sachin S. Mahadik, CO Balraj Punia, DI Moirang M. Dinesh amasung cyclist Rohan Film Saruk Yakhi. IDP Singda Mahar Regiment asil Batengbang Yoba Polam Singh Kusinaki. Sendra Road ki Mairapabi Singh amasung club ki Thopupu Singh Sutharam to the Saruk Yakhi. Brigadier Sachin S. Mahadik na IDP Singh Toriba Tabak Thagat Pafongdo ki. Kongtang asi nungsinabagi lipun ama woibata natana community building da asoba mateng ama woigani thoramsina army gi maikai dagisu ngamjaba mateng pangbani haiki mobile canteen da yauriba IDP mana makoina toriba service pu pungning thogat piduna mateng panglakpada second Mahar regiment amasung officer sing thauna hapiriba singbu thagat pa phungdoki tungda thangagi mahiloisang ahum Thanga Higher Secondary School, Ideal School, Thanga Amasung, Thanga Island Modern English School Satuna, mobile canteen gi service piki. College Development Council, Manipuri University Amasung Sign Career gi khusam naraga Thobal College da Career Conclave lisangani kuntaruk Future Your Design haiba timda Thobal College ki placement cell na sinduna pangthokre. Workshop aduda Social Scientist Dr. Dhanabir Laishram Thobal College के Principal Professor A. Nabachandra amadi Career Counselor Sign Career के Founder Khatrimayum Tony Singh saruk yakhi. Khatrimayum Tony na Career Guidance amasung Career Counseling gi khenaba karino haiki amasung Career Counseling haibasi amuktang tawraga yaroi punsigi oina oiba process amakhakni haina phongdokhi. Indian Boxing Council IBC ki makhada January gi tang kunmapan gi kunthra phawba numit nini supna Kolkata gi Nawab Old Park da pangthokpa the box promotion da Manipur ki boxer Laishram Dipna Punjab ki boxer Rajan Dippu Maithi bapiduna Indian Boxing Council title belt lokre panbai abadi Manipur ki boxer Dip Laishram asi loitang khunau dagi Laishram Binod amasung Laishram Dinagi machanupani studio gi Aztec Fight Studio gi makhada sanariba misak amani loinana Kolkata da sathariba events da Manipur gi mihut amawaina thokiba boxer Zendip Thingbai Jamnasu Punjab ki boxer Shukab Kambospu second round knockout maithi bapiduna Manipur gi wena mingchat purakpa ngamkhre hariba boxer Zendip Thingbai Jamasi Lamphel dagini Thingbai Jam Bizen amasung Thingbai Jamongbi Haitam Dipagi Masanupani Loinana Aztecs Fight Studio gi makhada Shanaba Misak Singni Hairi. Amaramda IBC gi makhada Kolkata gi Nawab Old Park ta sathariba the box promotion event ta Aztecs Fight Studio gi sanaroi anina Manipur gi mingshat purakpada Aztec Fight Studio gi maikai degi suthagat pa phongdorakli. Abduk sanaba gi paw aikhoi gi senior sports journalist Boyai Ningthojam dagi amok lobi se. Manipurna goal ahum yauna punna medal taramathoi amadi point nifu humdoi loduna sahi taramapan makhagi nipa macha amadi nipi macha gi humphumapal suba National School Games Fencing Championship ki
overall team runners up tare. School Games Federation of India gi meng makhada Manipur na yumbu oiduna mamang thagi tang kunmapandigi nupa madi nupi unit nipu humdoi punna nupa madi nupi fencer sahum marpuna saruk yaduna chatharakiba sahi termapan makhagi nupa macha madi nupi macha gi humpumapal suba National School Games Fencing Championship ngasi loisan kre loisan bagi thoramda Youth Affairs Sports ki director Mayangbam Beto, weightlifting Olympian N Kunjarani Devi, boxing masanagi Dona Saria awardee L Ibomcha, weightlifting gi Dhanchan awardee L Anita Chenu, weightlifting Olympian namadi Arjuna awardee NG Sonia Chenu, hockey Olympian namadi Arjuna awardee K Singlen Sana, judo Olympian Arjuna awardee Lingmabam Susila, boxing Arjuna awardee L Sarita, wushu Arjuna awardee M Bimoljit, Youth Affairs Sports Department ki senior finance officer M Navakumar, Manipur Fencing Association ki president S Pritam Kumar amadi School Games Federation of India ki observer Santosh Kumar na thormapu sing oiki satharakhiba championship asigi ngasi aroiba numit ki pangtokhiba nupagi saber team gi aroiba match ta Manipur na Tamil Nadu bu maitiba piduna champion oiki nupa masagi saber team da saruk yariba Manipur gi nupa fencer L Bomcha Kobru Nepram Ice Daniel Sharma GA Silambana Tamil Nadu gi fencer singbu maitibu piduna gold medal lauki nupi masagi saber team gi aroiba match ta Manipur na Punjab pu maitibu piduna champion oikre Manipur team gi nupi gi saber team gi fencer Ice Thoisna P Ambika P Baby Daina amadi N Erika na Punjab gi fencer singbu maitibu piduna gold medal lauki satharakhiba championship asida Haryana na nupa gi team champion Manipur na nupa gi team gi runners up takhi nupi masagi team champion na Maharashtra na amadi Haryana na team runners up takhi championship asida Manipur na gold ahum silver ahum bronze mga punna medal taramathoi amadi point nipu humdoi loduna overall team runners up takhi Haryana na gold mga silver ahum bronze ani punna medal tara amadi point nipu mapal loduna overall team champion oiki makong mathang taraba nupa madinipi fencer singda sililangni basingi maikei degi medal certificate amadi trophy sing piduna pungning thawatki Taranipan suba Manipur Steliki ngasi sanakhiba match ta Neroka FC sangaphamna Sainik School Impal All Boys Football Club pu maitipa pikre All Manipur Football Association gi meng makhada mamang chahi gi December tang tarita gi team kunmari na group ahum thongna khairutuna lamnong thongkhong da leiba artificial top ground da sathariba Taranipan suba Manipur Steliki ngasi sanakhiba match ta Neroka FC sangaphamna Sainik School Impal All Boys Football Club pu gol amas sinoda maitiba pikibane Neroka FC sangaphamgi mai pakibigi gol adu Muhammad Rohit Khan na match ki 13 suba minita sanki Sahitra mapan makhagi Women's Football Tournament ki ngasi sanakhiba match singda Manipur Police Sports Club amadi Kripsa Naurem Thong mai pakre Samagung mga Suba Infantry Battalion Home and Heart Manipur na sponsor Tauraga All Manipur Football Association Gaming Makhada Mamang Thagi tang kunipandagi team tarana group ani thong na khairutuna lamnong thongkhong da leiba artificial top ground sa thariba sahi termapan makhagi Women's Football Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match sa Manipur Police Sports Club na UPSC Pukhaubu gol amas sinota maiti pikibane Manipur Police Sports Club ki mai pakibgi gol adu N Chanchan na match ki humphum doi suba minita sanki ani suba match ki sanakibada Kripsa Naurem Thong na Manipur United Football Academy Terabu gol mari sinoda maiti piki Kripsa Naurem Thong gi mai pakibgi gol singadu ke Nandini na match ki tara suba madi tara 3 suba minita gol ani sanki atopa gol ani aduna N Narmada madi El Noktombi na match ki taruk suba madi yangkhaini thoi suba minita sanki Taramapan suba DCA Trophy Star 11 Invitation Football Tournament ki ngasi sanakhiba match singda AKSA Kakching Khuno amadi
SWC Kairak Mai Pakre All Manipur Football Association gi meng makada District Sports Association Kakching na sinduna mamang thagi tang kunithoi degi team mangana saruk yaduna DSA Kakching Playground chathariba taramapan suba DCA Trophy 11 Invitation Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta AKSA Kakching Kunongna KMSWC Kairakpu gol mari sinoda maiti pi khibane AKSA Kakching Kunogi mai pakibi gol singadu case amujong na match ki tarom dui suba TH Isor Chandra na match ki taramari suba M Rosan na match ki ahan bahab ki apa minute ama amadi KS Somokanta na match ki kuntrani tui suba minita sanki ani suba match ki sana kibada SWC Kairakna UCC Kakchingbu gol mari sinoda maidi piki SWC Kairaki mai pakibi gol singadu E Abinas na match ki tara suba madi tara 3 suba minute gol ani sanki atopa gol ani aduna L Abinas amadi K Suraj na match ki taruk suba madi kunithoi suba minita sanki Hawzik loislakpada maruoiba paw amuka hana pizari Yumnam Khemsan BJP Legislature Party ki lusingbu waina khankre Handaki budget asi yamna puari weba lisingani nifutreta Vikshit Bharat wanaba thamliba pandam phanganba ngamlagani haina BJP Manipur Pradesh ki VPN Nimbus na hairi Amaromda Union budget asida Manipur gi weba akhanaba package yaudaba laibak thibani haina MPCC ki President Megachandra na haikre Amasung Desamna Babu Parada Laiba Board of Secondary Education Manipur ki office ta thomjin kre Masigal wenana ngasigi wenadi ISTV News matang sida tension jari meeting tabiri ba punamakpu amuka hana kurum jari